Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingwan ther rong slap bojor kalawan rai ka jingslei hakikat tu kat ni ki benta jo ka sorjwai, hakas ngit ho dieng jo ka shpotrik unai tong arjar arpho. Kani ka jingslei kala jabiang ru, ha ka surok waka Loom kerwiang kabala penjulur biang yak surok kabala tua dangshen kibriu ki pasang pasak kini kentoj kawa loom kerwiang kila sakhi yak jingwan ka saw bat kila thu bakani ka jingwan jok saw kala pensniu biang yak surok kabala tua dangshen ha ka linti ban lech shaat nar joai kum ban chupen kan mau hang ni bakani surok kala tua bat pe tliu hadu lai jaka na kada ko jingsam jok na shapo khando hentai min tapat kini ka saw kabala wan tu Hapdeng ke surok kalawan rapat saka jingslei kat haduk bakala penjulur pat ya ke surok kabadang sudap marmot dekat na PWD.